بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برمسكينا ككدني في شنفاء ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام. أما إيقال برمس دبر كيستي وان وقا كرنفاء إرقميس رسول ربي عليه الصلاة والسلام وقا كرنفاء وان أرقمي دبني وقان كرنفاء سن عام الحزن جدامة وقا ياداتي في الفنوتاتي ركوب قردت رسول ربي عليه الصلاة والسلام مدة جنة دعاء أبيرا إساء بطالبي دعاء هذا منسا خديجة آتي مقالا كيستي جرؤف دعوة ربي دبني إسان كيسا بهاني طائف لقو طائف تركتني إنكماني أتشرى ديبئو وقان سنقوتون ركوسانين تمورمي وقان كن يفعه وقا كن يفعه سن كيسا اينو تأماني نما توقو تأماني انتيجي توقيتي كدرسي دبر كيسا تنو مقاسا هنسان مقان إسا عداس جداما قبريتشا نياتا رسول ربي عليه الصلاة والسلام في دي أماني سن قفا في أماليتو تجيني إتان رسول ربي عليه الصلاة والسلام مقالا سينون دن دينه سيرا بيساني زمن سنجيرو كنمني نغايا نما كنه نما نغايا نما سنيتين بيتوكو كيستي نمني جراتو سيرا سن إرا فيدته نموتا لمتي إرقى لمانو ديدني كصدف آمو مطعم ابن عدي نغايا كنه في أكاسيتي بيتي دي بي بيسان كيستي جراتو دند الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يأشوال كيسة دران به وقان قوتا مفامج ملما تفيتشو وقان كن يفعه جيني لمان كن أمو جاء حجي أمني رفو كيرو دعوان قدو هجتمو جاء كان لمان رسول عليه الصلاة والسلام تيافو بيا كيسة تجرات شونن دينينا متوقع كمسكينة ككافرة نغاينا كنه مقاسات تجرات لجده دعوة ربي نديفنه أكما دوران دعوة أو فت دعوة في تفوفي ركوها قمس لامنا قبن ركو في اللال ركو الماني في اللال تيافو دبين التجابات يدير مشغولا تاني رسول ربي دعوة ربي عليه الصلاة والسلام يوكان لالته نملتو كلين كوان هجي فيه متى وان جرومنا فيه متى دعوة ربي إيسو قيلة كلين أرقته يوضوغا أنكرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كجرات تديم تتاتي رسول ربي دعوة ربي وانتو كلين مشغولا قول يو دعوة ربي كراسا نرد مني قد أمالي تمسي ربي ندف ربي ندمال يد ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد لقى كذبت كجبسي فمن رسل إرقوان إرقن أمني كجبسي سجن من قبلك سين دورها كجبسي فماني فصبروا أبسن على ما كذبوا وان كجبسي فمن سندت أبسني وأوذوا ركو إسام مدترت أبسن حتى هجا أتاهم نصرنا تمسكين رففتي تمسي ربي يوم رفا يو دعوة ربي قوته أمني ستي كأيسي كجبسيسي si miidhee si hidhee si rakkisee
san hundarratti obsite nasriin rabbii tumsi rabbii saniin booda dhufa hattaa ataahum nasrunaa karaan tumsaa ka biroo tokkollee hin jiru san malee rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ummata hajjii dhufe akkuma dur irra deemutti irra deeme ummanni gosa gosaan dhufee gosa gosaan qubata akkasumatti gosa akka isaan qubsumaan walit aananii irra deemeetuma dubbatan gosoota arabaa ta jirtu hundaanuu irra deemee dubbate namni tokkolleen ka yaamsa islaaminaa kanarraa fudhate hin jiru tokkollee rasuula rabbii booda namni deemu adeerasaa abbeeraasaa abuu lahab yoo inni ummata gosa tokkotti dhufee amantii islaamaatti hime qabadhaa jedheeni biraa deemu duuban dhaabatee dhara dubbata nama bada'a karaa haqaa dhiisee karaa dhararra jira anattu nama hundarratti kalaawa ilma obboleessa kiyyaati isin hin balleessin hin qabatina jedhaan waan inni dalage hundaa dhufee duuban diika akkasitti ummatarra isa ka deemu namu jaarsa san waan inni dubbatu caqasa malee waan inni dubbatu namu hin caqasu haalli kun baay'ee miidha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam osoo ummatarra deemu ummata guutuu waggaa san hajjii dhuferraa gosa takka qofattu dubbii tana akka jabdutti fudhattee keessa qaqqabdee laalte gosti tun banii caamir jedhamti gosoota arabaa jajjabdurraa tokko akka arabni mammaakutti gosa 5 tatakka'aa namni si hin booji'amin gosa 5 ka takka'aa dubartiin irraan booji'amin jedhamtu gosa 5 irraa takka gosa taate gosa jabdu jechuudha yeroo rasuulli dhufee islaaminatti yaame maanguddichi jaarsi gosa sanii hajjii dhufee jira yeroo san ummata gosaa isa deeman jechuu dura taa'aa ta'e maqaan isaa buhayra ibn faraas jedhama beeyhara ibn faraas jedhama beeyharaan kun nama hamilee dhedheertuu qabu maal jedhe gosa ifiitiin aboo namtichi kun jechi inni dubbatu kun jechi jaba'a waan duraan jiraatii miti nama kana yoo fudhanne araba hundaanuu cabsinee araba hundaf jala deebifnee bulchuu hin dandeennaa jedhe rabbummaan laale laalama angoo laale yoo nama kana fudhanne araba hundaaf jala deebifne qabannee bulchuu ni dandeennaa jedheen gosa fiite ayaga akkas taate waliin dubbadhu wahirratti walii haa gallu jedhanii yaamanii aboo wanti jettu kun waan bareeddu yoo nusi waliin dhaabanne qureeshiin lolle gosa hundaanuu lolle ummata hundaanuu lolle aalama qabanne waa takka qofaa nu godhi jedhanii hundaa waraana nusi qopheessa nusi wajjiin lola waa takka qofaa sirraa barbaanna jedhanii takkittiin maal takkittiin angoo du'ateetiin booda angoon teenna tahu eegati duute namni bakka tantee qabatu akka nu tahu haganuma sirraa barbaanne waan biraa sirraa hin barbaannu meebboleewwan dubbii tana keessa qaqqabaa laalaa waan ajabaati rasuulli alayhi salaatu wassalaam hagam miidhaman namni tokkolleen aalamni guutuun akka jiruun waggaa 10 fi waggaa 10 xumurarraa waggaa 11tti seenu jirra amma Mu'aaz ibn Jabal barakallahu fiik rasuulli huloon hunduu jalaa hidhamte xaa'if dhaqee hagam miidhamanii deebi'anii beektan san gosti tun amma maal jettiin sharxii takka qofaa yoo nuu hayyamte nusi wajjiin dhaabanna nusi tumsa qureeshiif aalama hundaa nu lolaan yoo injifatte ati biyya bulchi haga feet umriin kan kee haa dheeratu eegati duute ammoo nuu barreesse akka dubbiin gama keenna deebitu
namni eegasii aalam bulchu nurraa akka ta'u walii galtee gabaabduut maamtu akka ilaalcha addunyaatti namni tokko amma ka qabsoo addunyaa tokkoon deemu yoo biyyi olla'aa takka ummannummaan hawaasni biyyi san keessa qubatu guddaan si wajjiin dhaabannaa waraana sii qopheessina waraana kennan lolee sii qabata angorra nu si geessa haga feete haga jirtu waggaa 5 miti waggaa 10 miti haguma jirtu umriin kan kee nu bulchi saniin booda nuu kenne yoo jedhaniin harka lamaaniin mallatteessuu malee dubbiin hin jirtu amma akka silaa akka laalcha addunyaatti dubbiin takka hin jirtu namni angoo addunyaa tana barbaadu ikhwaanii ta'ifii ilaala malee waan isa boodaa isa laalchiftu wagguma marruma sadee afraan takkayyuu filmaatatti deebitoo jedhaniin ammaaf isa gaya gaafsan heger haadii duu malee akkamitti marroo tokko achirra taa'a wanni jabduun angoo addunyaa angoon akhiraa immoo akkasii miti amantii karaa rabbiirra malee namuu hin deemu rabbiin amrii ifii gosa takkatti kennaan jennu rasuulli maal jedheen alayhi salaatu wassalaam amantiin tun ta rabbiiti rabbittu nama fedhe kennaa jedhe gosa takkaa mallatteessuun hin jirtuu jedhe wanni akkasii wanni gosa takkaa mallatteessanii abadaata gosa sanii taatu hin jirtu jedheen sistamni akkasii sun hin jiru rabbi ta rabbiiti dubbiin rabbittu abbaa fedhe irra kaaya abbaa fedhe rabbi itti kenna yoo namni rabbiin irra kaayu sun isinirraa ta'es womaa rakkoon qabu nama irra iimaana qabu ka irra aqlii qabu ka irra biyya nagayaan bulchuu danda'u santu filatama sun yoo isinirraa argame womaa rakkoon hin jirtu garuu isinii mallatteessuun hin taatu jedhee laafe jedhee namni tokko laafe jedhee mabda'a qabu karoora qaburraa gabbuunan miidhamee beeki eega takka gabbuute ammoo irra ol deebuun hin jabaatti waan duraan karoora godhattee kaayattee sagantaa duraan baafatte jabdichi duraan irratti qabsaa'uuf deemte san eega takka irraa gabbuute bakka itti dhaabattu hin qabdu hunduu waluma hiika akka tasbeeti waluma duuban hiikkata fakkiin addunyaa gubbaa baay'ee jira gaa irra deemne waan namana kennaa haasawuu hin dandeenyu hagasitti dide rasuulli alayhi salaatu wassalaam didan waggaan sun hagasitti xumurame waggaa guutuu nama hagamtu amane jenne waggaa san nama hagamtu amane ikhwaanii nama tokko qofatu amane waggaa guutuu addaas qofatu amane ilma namarraa jinnii malee ilma namarraa waggaa san guutuu waggaa 10 nama tokko qofatu amane waggaa 11 eegale rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma ifii dacwaa itti fufe nama umraa dhufu nama makkaa dhufu nama naannoo san jiru hundaa akkasuma itti deemee dacwaa dhaqqabsiisa dacwaa zamana sanii san keessatti waggaa san nama 4 waggaa 11 keessoo jechuudha nama 4 amantii islaamaa fudhate nama 4 aslame nama afraan kana lama namni hunduun beekaa lama ammoo namni baay'een hin beeku maqaa isaanii lamaan namni tokkollee namni baay'een hin beekne ka waggaa 11 amane san tokko maqaan isaa Suwayd ibn Saamit jedhama Suwaydin kun hayyuu biyya Yathrib biyya Madiinaa tana shaacira beekamaa geeraraa guddaa maqaan isaa qoosaa baasanii fi kaamil jedhaniin guutamaa jedhaniin zamana san keessatti nama bifa irdhuun qabu guutamaa jedhanii saniin faarsan irdhuun qabu jechuudha guutamaa isa kanattu Suwaydin kun Suwayd ibn Saamit maqaan isaa umraa dhufe
رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتدقى أمنتي إسلامتي يعني إن اللين أدو بايك أبا واللي بايك فراق أبا أدو لقمان فاق أبا وان كان إرتي أديس رسول ربي أكا قارد الراجع كسي قرآن الرتي قرأ قرآن قرآن شوات أسلامي وانتي فدتي مسلمة هي وقا قرآني تكفاتي بيكا أتشرى ديبي مدينتي زمان سنقا مدينة كيس لولا بدا الجرا أوسف خزرج جدو لولا الجرا لولوتا إسا واللولا انسان كيس تدو إيوسما جي أمتو كومبودا دو سنفون من مكاسان بيكو سويدي مسامت من مكاسان بيكو سلا أصو زمان بودا كنغا ينما بيساني إرها يوسك سلا إرها بيك مرة توقو كامل جدا مكاني سا سويدي مسامت لولي قديتشي بو عاثكنا مثل لولا سنين دورا دو إني دكو أكوما إسلامي جاءتو كومبودا دو نمني كون نما مكاني سا إياس بن معاذ جدامو إني اللي ورما يثرب يجوني مكا مديناتي مدينة المنوراتنا مكاني سي يثرب جدامتي زمان سن إني اللي ورما أتشيتي لولا أمني يثرب سوى اللولن كأوسف خزرج واللولت أمني أوسي مكة رفن قريش نقرقارا يشوف رسول دقينن عليه الصلاة والسلام من قدو ساني دقي قرآن الرقر ايه منتي سلامتي يامي يوس قربان كون غنان تكا عمرين إسا وقا كود سديه من قدو وجين دفه مكان إسا إياس بن معاذ يوس من قدو أمال جدين يا جماكين وان ندفني فرة وان نمتيجي كون نتموت الرقاري تنا قبني تنا ناقلو جدين إسان مالف دفن قريش نقرقاري تشوف دفن قريش اللي وان قرقاري تنو دفني فرة تنقاري جنا من قدو نتئيته جل إسيفته جرت اللمان قربان كن دي بإيه يوسمدو إن اللي الحكمة ربي يرودو إسكا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله جل دو أمنتي إسلاما فرته قاليتم يوسمدو نما لمان كان في نما لما كبيروتي لمان بيروكم بيكمو باك يا اسمالي بيكمو توكو أبو ذر الغفاري أبو ذر كان وان زمان الدراء أمن نما فكاتي ورا زمان الدراء أمن نرى توكو نما فكاتي أمو وقا كود إني توكو فاتي وقا كود أمبو ديشو ما الحديث إنه ديسو توكو رسول يرو إني تلوفيه أمن ترى أنا أوديسي جديني أمن ترى أوديسي في إن نتوسي وجنجير جنان نما لما جدين قبرش توكو في بليسي توكو جدين قمانا أنا أبو كرسديق التاع قما كانين بلال التاع رسول اتهمون برباني نما هقمتو أمنتي سلاما فرطي جرا وان إسا كانك أجيلة دين بيكينيف أبو بكر أبو ذر مال اتفكاتي وما أدنيا قبيو نمني لما قفان مسلماسي صدفا الرسول أفرفان أنا ماري أنما أفرف أجد كستي جتش إني أنما أفرف أمنتي إسلاما كيستي جد كانت وان زمن دراء أمني نما فكيس مالي إني وقا كودني تكفى إيه قلت رتي أمني أبو ذر قا إسان إساس لا كيس ديرا نمني بايين اسمي بيكا رسول عليه الصلاة والسلام إيجيني ميد أمير دانا ميها ميد أمين بود بيجتن تيتي جدين غفارت ديبي دعوة ربي كان أتشتي قد يدين سنتي هجمنا نما أتشتا أتشت دعوة قد هجمنا بيجتن تيتي ديبي دعوة قد يدين رسول عليه الصلاة والسلام حقاسين بيه فتي ديبي أبي ذري قوس إفيتا غفار جنمتو قوس سند ديبي
da'waa godhu gore rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Gaffaariin kun qubsumni isaanii naannoo amma magaalaa Su'uudii Taraabiq jedhamtu tana bahara gubbaa Jiddaa baatee yeroo ol deemtu bahara gubbaa magaalaa Raabiq jedhamtu tana qubsumti gosa Gaffaar eegalti. Haga magaalaa Mastooraaf haga kun haga Yambu'i Kalaawutti qubsuma isaaniitiin bahara san gubbaa akkas qubatan. Gosa ammoo nagayan beekne gosa baddu gosa shiftaa karaa cirattu karaan daldalli guddaan deemu karaa san daldalli guddaan biyya Shaamiif kuunu haga Makkaa haga kuunu biyya Yemanii walitti hidhu karaa san deema. Warra kana saaman isaan namni karaa san deemu martuu isaan kanaa gubboo kennu malee irra dabruu hin danda'u. Gosa baddu akkasiiti. Gosa tana galee Abiidar yaame karaa rabbitti haga yaamu zamana dheera'aan booda gaa gosa guutuu fudhatee dhufe Madiina. Saniifuu rasuulli alayhi salaatu wassalaam Gaffaar rabbi isaanii araarame jedhe. Waan isaan duraan ummata hatanii karaa ciratanii waa balleessan hundaa rabbi irra dabreef sun Abiidarri. Kun kalammataa nama beekamaa tokko innilleen Tufayl ibn Amr ad-Dawsi jedhama. Warra biyya Yaman inni sigaa qissaan isaa beekamaa. Umraa dhufe osoo hajjii waggaa 11 gahin dura Qureesh dhageennan akka gaaritti kaleessanii keessumoo masaa jabeessanii saniin booda abboo nama tokko dhufe falfaltu nama balleessa abbaaf ilma gargar baasaa dhiirsaaniitii gargar baasaa nama kana firraa eegii jedhanii osoo itti dubbatan shakkii guddoo keessa galchan. Shakkinaan waa hoccuu gurratti guurratee akka waa tokko hin dhageenye umraa osoo hin godhin deebi'uu barbaadee ammallee umraaf dhufee lafa hagas geettu deeme osoo umraan godhin asirraa deebi'uu hin danda'u jedhe akkasitti akka ammoo waan tokkollee hin dhageenye gurratti guurratee gurraf duuchee dhufe. Osoo inni xawaafa godhaa jiru rabbiin guddaan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam achi dhaabatanii salaatanii quraana qara'u jiran. Quraana inni qara'u kana rabbiin gurra isaa keessa buuse buufnan itti dhaqee caqase caqafnaan islaaminaa fudhannaan egaa uduun isaa keessi dheertu'u sulleen kaa biyya isatti rasuulli rabbii deebisee da'waa godhe jedheeni biyya galee da'waa godhee waggaa dheeraan booda egaa rasuulli rabbii hijiraa bahan ummata ifii keessaa ibidda 70 jechuun familii 70 fudhatee warra islaame Madiinaa dhufe. Hayni kun amantii didanii hagas fudhatee dhufe. Ka rabbiin egaa ummata dowsan rasuulli rabbi kadhatee fi hundi isaaniitu eegasii amantii fudhatan. Waggaan kun hagana deeme nama afraan kana arganne nama afraan kanaan booda osoo deemnu yeroon hajjii kaloofte gaa yeroon da'waan guddaan jiru yeroo san kaloofna rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sagantaa waggaa 10 da'waan godhu jirjiiran. Sagantaa waggaa 10 da'waan godhu jirjiiran. Wanni isaan tokkoffaa jirjiiran duraan guyya'aan namarra deemanii gosa hundaa amantii islaamatti yaaman. Kaafirri Qureesh ka akka Abii Lahab kulleen jala deeme waan inni dubbate tana kijibsiisa. Zamana waggaa 10 akkas furan. Waggaa 10 tokkoffaa kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ni jirjiiran. Maalitti jirjiiran? Tokkoffaa yaaman kana yaamsa dhokataa godhan kana muungarre warri Qureesh quban qabne godhan. Akkam godhan duraan guyyaa halkanii jirjiiran. Duraan yeroo namni xawaafaaf dhufeetuma Ka'baa dhufe Ka'baa jala dhaabatanii achitti yaamanii amma itti lakkisanii bakkuma ummanni qubatee bulutti ummanni magaalaa ala qubata. Gosa gosaan bakka qubata. Bakkuma isaan qubatanii jiranii achitti dhaqa halkan.
sun egaa baay'ee isaan fayyadde maaliif isaan fayyadde qureesh dura jala deemtee waan inni jedhan kijibsiiftu irraa nagaa bahe lammata inni amma amantii qofatti nama yaamuu hin jiru amantii fudhadhaa naa tumsaa jechuu jira yoo heger gosti takkasii tumsineetteenii hayyamte qureesh quban qabdu jechuu osoo guyyaa ammoo guyyaa orraa walii galan silaa qureesh quba qabdi qureesh dura taa'ee namuu sii tumsinan jedhu saalfatan sodaata waan inni gosa takkaan waliigaltee lafa jalaan deemaa jirtu qureesh quban qabdu jechuu san baay'ee irraa fayyadatan lammata wanni isaan godhan abubakar siddiiq if waliin fudhatanii wajjiin deeme abubakar siddiiq akka armaan dura dubbanne seenaa isaa hayyuu faana arabaa jedhama gosa arabaa tana namoota gosa arabaa tana hundaa qajeelatti addaan beekurraa tokko gosa arabaa hunda gargar beeka abubakar siddiiq radiyallahu anhu wardaa gosa hundaa gargar beeka abubakar siddiiq gosa marayyuu beeka rasuulli ammoo alayhi salaatu wasalaam hagas mara gosa keessan beeku kanaaf abubakar siddiiq fudhatanii wajjiin deeman akka gosa tamtu tumsaaf taha gosa laaftuu tumsaaf namaa tumsuu hin dandeenye amantimatti yaamanii akka irra dabran gosa ammoo hagas irra humna qabdu ta diqqo tumsuu dandeettu haguma humna si'iitiin akka dubbataniin gosa keessa ammallee nama jira gosti gariin dura taa'aa gosa dhufa gosoota akkanaa kana dubbachuu ni dandeetta garii ammoo dura taa'an gosaan jiru nama nagaa dhufa nama nagaa kan amantima yaamuu malee naa tumsichuun hin dandeettu maal itti gaafatan fudhachuu hin danda'u namni akkanaa kun kanaaf abubakar siddiiq fudhatanii halkaniin ummatarra deemuu eegalan yeroo ummatarra deeman egaa gosoota arabaa hundaa ta jirtu akka jirtuun irra deema warra hajjii dhufe marayyuu gosoota gaa warra gara bahaatii dhufe akka rabiica ka akka bakar ka akka haniifa ka akka banii tamii eegasii ammallee ka akka banii asad warra kuunnoo gara kaabaatii dhufe ka akka lakam ka akka tannuq akka shaybaan akka kalab akka qudaaca gosoota tana hundayyuu akka cabsi akka dubyaan akka xayyi gosoota tana hunda rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gosa takka takkaan irra deemanii amantii islaamatti yaaman hundi isaanii namni fudhate tokkolleen amantii keessa hin jiru hundi isaanii tuni jira bara ikhwaanii waan taphaatiin dubbiini wallaahi waan ajabaati amma ifumaa teennee bar namuu niyyumaan ka amantiin tun facaatee niyyumaan namni hunduu amantii islaamaa fudhatu barbaada mee ati nama ollaa kan keetii nama wajjiin hojjettan ka wal beektan ka ollaa kan keetii ka kaafiraa takkaa amantii tanatti yaamte waan nama ajabsiisu bar ikhwaanii wallahi waan nama ajabsiisu rasuulli rabbi akkam hojjetamee ilaali akkaataa rasuulli rabbi itti hojjetan kana mee daawwadhaa keessa qaqqaba wanni waggaa waggaan suutan dubbannuuf hanamuu jiruu ifii tana jiruu rasuula rabbii bira qabee laalee ammaal harkaa qabaa hubatuuf namni tokkolleen ka amantii fudhate gosoota hagas geettu ta hajjii dhufte keessa tokko hin jiru isaan amantii fudhatanii baatanii sun hujii teennaa miti hujii rasuulallee miti alayhi salaatu wassalaam hujiin tantee ati amantii yaamsa dhaqqabsiisu eega yaamsa dhaqqabsiifte fudhatan moo hin fudhannee sun hujii rabbii guddaati mee bifa kamiin gosoota kana yaama dubbii akkamtu isaaniif rasuula jiddutti argamaa gosoota hagas geettuta dhibba hagamii tana dubbachuu hin dandeenye akka fakkitti gosa takka keessaa fuunee haa dubbannume gosi takkittiin tun gosa kaaba baha arabaatii dhufte maqaan isaanii banuu shaybaan jedhama banuu shaybaaniin kun lafa amma kuweetiif iraaqii kana qubsumti isaanii achi naannoo amma magaalaa kuufaa jedhamtanarraa iraaq keessa
qubsumni isaan qajeela qubatan achi gosti arabaa isaaniin booda gosa lama qofa tafe lakamii fi tanuuq qofa tafe gosti arabni achirra dhumachuu biyya faarisiin olla isaan gosti tun fagoo dhufte gaa gosa jabdu gosoota araba keessaa ta'e irra jabdu irraa takka yeroo dhufan abubakr siddiiqiif rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam hayyuun gosaa rasuula rabbii abubakr siddiiq jenne dhufanii bakka isaan qubatan bira dhaabatanii ambana isin eenyu jedhaniin isin eenyu gosatam jedhaniin namni ammoo walirra yaa'ee wal barata gosti martuu hajjii keessa wal baratti isin eessa qubattanii warra akkamii maqaan keessan eenyu gosti hunduu if beeksifti nu akkanaa humna qabnaa gosa akkanaa gosa jabduu gosa akkanaa gosa jayna namuu if beeksisa hajjii tana keessa nama dhufee bakka tan teetee ati eenyu namaan jedhe namuu qajeelatti itti haasawa aadumat akkas haanu baratu namuu jechuu isin eenyu jennaan banuu shaybaan jedhanii yoos abubakr siddiiq yaa rasuula rabbii shaybaan ibni thaclaba gosti maqaan shaybaan ibni thaclaba gosa arabarraa ta irra jabdu'uuttu dhufee gosa tana haa dhaqnee dubbannuun jedheen seenaniitti wal haa barannuu jedhanii hayyee jennaan maqoonni isaan dubbatan maanguddoon gama gosa sanirraa mafruuq ibnu caamir haani ibnu qabiisa nucmaan ibnu shariik muthannaa ibnu xaaritha jara afraan gosa keessaa irra guddo'ooti jarri afraan gosti murtirra gayuu hin dandeenye yoo isaan jiraatan malee jara afraan tana afraanu hajjii dhufan waan nama ajabsiisa jechuun waan fedhan irra walii galuu ni dandayan jechuu gosa tanaan arga maal jedhan duuba abubakr siddiiq dubbata rasuulli dubbata umma alayhi salaatu wassalaam akkasii yennaan isin gosa akkamii silaa achi qubatuu keessan in beeka biyyi teessanii garuu isin gosa humna qabdu moo gosa laaftuu lakkoofsi nama keessanii hagamta akka gayaa jedhee gaafate afyaa'in gosaa dura taa'an gosaa mafruuqii kana mafruuq ibn caamir kana isattu afaan dubbata afaan jiraatin maal jedheen nu nama kumaa olii jedheen lakkoofsi kenna nama kumaa ol lakkoofsi kenna jedheen kumni kun abubakr ammallee dubbatee maal jedheen kuma lakkoofsaa moo kuma bu'aa qabu ka nama firraa dhoowwuu dandayuu jedheen amma dubbiin tun diqqoo keessa nama waraanu hagana jennaan maanguddichi diqqoo dallane mafruuqin kun yoos sagalee ol fuudhee maal jedhe nu jedhe dirree lolarraa takka aan sochoone jedheen nama nu gayate takka arraan hafne jedheen namni nu gayatee takka aan un injifanne jedheen nu jedhe waa'ee lolaatiif qophoofna jedhe waan garaa nyaannurra waan lolaa qopheessu nuti irra guddoo jedheen garuu jedheen jagnummaaf dhiirumalleen qabna tumsi ammoo ka rabbiiti yoo rabbi nuu tumse in injifanna yoo rabbi nurra tumse nu injifatan jedheen bareeddu maaliif akkana godhan abubakr siddiiq hagana eega faarsee namtichi kun heger aboo qureesh nu miitee nu tumsi dhufuu jiraata akka nun dandeenyu humnan qabnu qureesh aboo dura dhaabachuu hin dandeenyu hin jenneef ammuma faarsee samaa'iniif gahe heger jalaa deebi'uun hin hafne gartaam yoos maal jedheen abubakr siddiiq ka dubbatu radiyallahu anhu wa ardaah maal jedheen hagana inni dubbannaan jaarsi gaafii gaafate aboo namticha qureeshaa ka baanan kaantu sihii jedheen abubakr siddiiq dura dhaabataa rasuulli isa moggaa dhaabata namtichi qureeshaa ka jedhamu kun ka dubbatamu sihii jedheen amma dubbiin geette jechuudha namticha qureeshaa rasuula baanaa miti
Abu Bakr Siddiqaa malee dubbii ajabaa takkaan jala buuse. Dhageettanii jirtanii akka rabbiin guddaan isa ergatee ergamaan rabbii nu keessa jiru dhageettanii jirtanii jedheen. Gartaamu dubbii tana akka waan qaata irratti walii galanii tokko godhe ilaala. Rabbi isa ergatu ergamaa rabbii inni tahu akka dubbii irra walii galanii dhubattee tokko godhee dubbate. Dhageettanii jirtanii jedheen waan kana dhageettanii beektanii jedheen. Maanguddichi aqlii qaba qiyaasa malee hin jenne amma maal otoo jedhe silaa ergamaa rabbii ta'uu isaa ragaa bahee miti. Akki inni ergamaa rabbii tahe dhageettanii jirtanii jedheeni beeyta hin jenneen. San himataa jedhan jedheen akkas himataa jedhan jedheen. Kartaa maaqlii san himatuu isaa dhageennee jedheen malee akkas hin jenneen. Walitti kalaawan amma yoos Abu Bakr Siddiq anaa miti isa kana wajjiin dhaabatu jedheen kasin dhageettan sun. Mafruuq maal jedheen amma mee dubbadhu jedheen atin wanni ummanni sirraa himu guddittiin sun maalii jedhee waan guddoo dhageenne. Maalitti nama yaamta jedheen. Maalitti nama yaamta jennaan wannan itti nama yaamu jedheen ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbii tokkicha malee rabbii biraa gabbaruu dhabaatu anis ergamaa rabbii tahuu ragaa bahu naatumsanii haqa na wajjiin dhaabatanii haqa rabbii kana bakkaan gayu kanatti yaama jedheen. Yoos waan jedheen Mafruuq jechi kun jecha bareeda'a. Mee waan rabbiin siin ergeen sanirraa waan dhageechise jedheen. Qur'aana irraa jechuudha. Rasuulli amma alayhi salaatu wasalaam akkaataa isaan itti jiraatan laalee dubbiin galteef nama xabi'aa gaarii qabu ummata kabajaa qabu ummata barataa ummata kabajaa qabu mootummaa guddoon ollaa beektu isaan araba kaanirraa adda jiran diqqo. Tahuun galteef yoos maalirra qara'e ayata sadi ka suuratul an'aam irratti qara'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bifa tanaan irratti qara'e.
رسول ربي عليه الصلاة والسلام آياتك أنا يرو إرتك أرأي هند إسانيتو قلبين إساني فورمته هي كان آياتك أنا وان سلا علمي نما تلشون برباچسو تغارئي هندا ولك أبت آياتون يكون وان سلا نمن الرافقاتون نمر جرو هندا ولك أبت يوس مال جدين ما نقديش كون abawaan gaariitti nama yaamta dhugumaan jallate jedheen namni gaarii tanaxati yaamtee dubbii sirraa dide dhugumaan jallataa jedheen amma dubbiin kaloofte gargaarii deemaa jirti garuu waan jedheen murtii waan kanaa fudhatu qofaa kiyya hin danda'u jedheen suurata an'aam baarakallahu fiik murtii waan kana qofaa kiyya fudhatuu hin dandayuu jedhe maanguddichi na wajjiin jiru kun haani ibnu qabiisan itti gaafatamaa waa'ee amantii keennaa sheeka kenna jechuu sheeka gosaa yaada isaa mee haa dhageenyuu jedheen maanguddichi kun dubbatee waan jedheen abbaa waan gaariitti nu yaamte dubbiin tantee bareeddu garuu ummata guddaa nu hini ammuma kana jecha tokkicha walgayii takka irratti ta armaan dura takkaa waliin gayin teessuma takkaan amantii teenne ta waggaa hagam irra jiraan jirjiiruu hin dandeenyu mee nulleen irra yaanne atilleen irratti yaadi waggaa dhufu wal hagarruu jedheen hagana jennaan egaa ammoo mee itti gaafatamaan abbaan duula keenna musannaa ibnu haarisaa haa dubbatu jedhan musannalleen akkasuma jedhe musannaan garuu dubbii as kaleesse waan jedhe aboonu sii tumsuu hin dandeenna humna siin qabnaa sii tumsina jedheen wanna seetu kullee waan gaarii garuu waa takka nu warra fursii kanaa wajjiin qubannaa mootummaa faaristan waliin wajjiin qubannaa mootummaan faaristuun mootummaa namni dogoggoratti dalaguu danda'uu miti mootummaa guddoo nama balleessiti isii tanaan diina ta'uu hin barbaannu jedheen araba hunda ammoo sirraa dhoowwuu hin dandeenye jedheen waa takka irratti olii haa gallu jedheen ammo araba si wajjiin lolleenii qabannaa sirraa dhoowwina akka fursi'iin in lolle atin nu mallatteessi jedheen dubbii jabdu araba hundaa si wajjiin dhaabanna haqallee si waliin barbaanna garuu fursii loluu hin dandeenyu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isaan agas jennaan irraan qeeballee irraa didan sharxii hin barbaachistu ta rabbiitun ikhwaani wallahi sharxii takka hin barbaachiftu irdhuun hin taatu maal jedheen gaarii gootan jedheen haala gaariilee na wajjiin dubbattanii dhugallee na timtanii galatoomaa jedheen garuu amantii tana namni isii tumsee isii gadhaabuu danda'u nama guutuu irdhuu takkaan malee fudhatu qofaa amantii tana haga tokko irraa gabbu'anii haga tokkotti hojjetanii fudhachuu hin danda'an guutuu fudhatan malee yoo rabbiin guddaan amrii baasee fursii lolaa jedhe maal jennaan duraan mallattee sinaa fursiin tuqnu jenna dubbii miti nama gara rabbi deemaa namaan jedhe deemu san qofattu amantii tana fudhachuu dandayaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waliigalteen banii shaybaan kana wajjiin rasuulli rabbii godhan alayhi salaatu wassalaam achirratti hobbaate biraa bahan rasuulli rabbi alayhi salaatu nagaatti jedhanii biraa deema halkanuma san qubsuma itti aanutti cihan ibidduma achii bobayu ka itti aanu ollaa isaanii kana irraanfatan akkuma waan takka an jirre akkaataa daawaan isaa godhan akkasuma jechuu tokko dhaqqabsiisanii biruma dabraniituma kaan xammalee akka haarawaa eegalan kun ummata guddaa bira dabranii yoo isaan jedhan jara nama jahattu ibidda bobeeffatee bakka tokko taa'a kunu dhaqanii salaamanii jaran isin maal jennaan nu ummata gosa khazraj jedhamtu takkaa jedhanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam akkuma jara taan amantii islaamatti yaame tanallee yaame
nama jaha qofa jaha jedheen tuffanne rasuulli jahaan kan ammoo namni mootii namni jabaan tokkolleen keessa hin jiru namuma nagayaati nama nagaa kana maal itti godhe jahaan kana callaa jedhe rasuulli hin tuffanne laafas jabas hunda dacwaa rabbii dhaqqabsiisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yaame yeroo inni dubbii fixatee qur'aana irra qara'e wal gaafatte jarri maal jedhan jarana namtichi yahudan yeroo hundaa nuti himtu warri kun ollaa yahudaati yahudaa wajjin qubatan waa'ee amantii waa'ee ambiyootaa kana ka arabni kun hin beekin isaan hin beekan jecha tokko jira kayoo walit dallane namni yahudaa hundi jedhuun nabiyyi aakhiru zamaan tokkotu ergamuu jiraata isa wajjiin dhaabannee isiniin lollee lafarraa isin dhabamsiifnaa jedhanii yoo dallanan jecha kaantu diinummaa guddoo keessatti uume ummata kana keessatti takkitti maa wal gaafatan abboo nabiyyichi yahudan nun sodaachiftu kun kanaa dhufeen gartanii osoo yahudan dhageettee dubbii tana qabattee isa wajjiin dhaabattee nun fixne nu dura buunee haa qabannu jedhamee laala waan ajaa'iba rabbii hayyee jedhanii jahaanu achi xamanan takka jedha tarkaanfii dacwaa keessatti jijjiiramni arda argame namni jaha bakka takkaa dhaabatee amanuun armaan dura hin jiru jahaan kana bakka takkaa jahaanu amane mee haga qabne jarri jahaan kun akkamitti ka ummanni guutuun kun amanuu dadhabe amanan yoo jenne silaa ka nama qajeelchu rabbi ammoo sababaa namni barbaada sababaa tana maaliif barbaada irraa fayyadachuuf yoo fuulduraa sababaan akkanaa jiraatte waan akkanat argama jedhanii tanarratti dhufu yoo waan hunda fedhii rabbiiti rabbuma dalagette waan tokkollee irraa fayyadachuu hin dandeettu tokkoffaa wanni isaan kana sababaa taheef jechoota yahudarraa isaan dhagaya'aa turan kana osoo yahudan duraan akkasin madeessuu baatte sila akkasitti gurra laafanii fudhachuu hin danda'an jechuu lammata zamana san keessa ummata arabaa ka madiinaa qubatu san gosa lama khazrajiif owsi jedhamanii lolli gugurdaan jidduu isaanitti argamee lafarraa wal dhabamsiisanii guyyaan bu'aaf jedhamu beekamaan ka hayyuu isaaniitiif beekan isaanii hunduu hobbaye dhihoma wagguma san keessa lola qiyaasa malee hamaama jidduu isaanii jira haga lafarraa jarri tullachuu haqamtii shakkan takka waliin dhalate moori lamaan nama waliin dhalate kanat irra badaa bariyaa walit deebi'e tanaafuu aishaan maal jetti guyyaan bu'aaf sun lolli ummanni ansaaraa khazrajii fi oosii wal fixan sun hadiyyaa rabbiin guddaan rasuula fiitii kenne jedhe hundi isaaniitu rifatanii maaltu tana keessaa nu dhaqqabee nu baasaa barbaadan marti isaaniitu rasuulli dhufnaan hunduu achi cinaa galan jechuu akka isaan tana jalaa rabbi nagaa baasu wal fixuu tanarra jarri jahaan guyyaa san amanan sun maqaa isaanii namni muslimaa hunduu beekuun barbaachisa jirjiiramni achirra eegale mootummaan islaamaa ijaaramuun utubaan achiin eegale jara jahaan kana maqaa isaanii qajeela baradha tokkoffaa as'ad ibnu zuraara as'ad ibnu zuraara lammata jaabir ibnu abdillaah jaabirin kun beekama islaaga جابر بن عبد الله صدفة عوف بن الحارث عوف بن الحارث أفرفها رافع بن مالك رافع بن مالك شنفة قطبة بن عامر جهفة عقبة بن عامر عقبة قطبان كن أبلوني متمقبا ولي قال مالي يرى جهان كان أرقت الرسول ربي عليه الصلاة والسلام
amantii fudhatan qofaa miti amantii haga tokko barsiisanii rasuuli rabbii maal jedhan gallee biyya teennatti dacwaa tana facaafna jedhan sun milkii guddot argame waggaan sun waggaa 11ffaati hajjiin dhumnaan wal eebbisanii fi akkasitti gala deemanii biyya gallan dacwaa rabbii godhan waggaa itti aanu nama 12 tahanii deebi'an namuu nama tokko amansiise jechuu ka biraa dura nama 6 nama 12 tahanii deebi'an rasuula rabbitti himan alayhi salaatu wassalaam 12 kana 10 khazraj 2 ammoo owsi gosti lamaa walirra guddoo walirra xiqqoo gosa owsii tanat irra xiqqoo gosa khazraj tanat irra guddoo jahaan duraa ammoo jahaanuu khazrajima 12 boodaa kana 2 ka owsi keessa jira 10 ammoo khazraj rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkanoowwan minaa bakka aqabaa jedhamtutti yaamee hunda isaanii 12 barumsa haga tokko kennee fi haasawa waliin godhan haasawni isaan waliin godhan sun beeycatul aqabatil uulaa jedhamtee seenaa keessatti taarika irratti beekamte beeycatul aqabatil uulan jedhamtu sun haasawa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara 12 san wajjin godhan haasawa san keessatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam naatumsaan jenneen lolaan jenneen wanni inni barsiise hunduu isaanuma qulqulleessuu barsiise waa hagam qabxii hagam irratti walii gala namu tokkoffaa rabbi malee waan biraa akkan gabbarre takka tun gama agabbartii rabbiitiin iimaanan qulqulleessite lammata akka waan hanne jidduu isaanii qulqulleessite akka zinaan goone jidduu isaanii bareechifte ilmaan keessan akkan ajjeefne haqa ilma namaa tiksite dhara walirra akkan keenne qalbii isaanii walit qulqulleessite jahaffaa yoo waan gaarii an hime akka harkan an darbine yoo waan gaarii an hime silaa rasuul waan gaarii malee waan biraan hime garuu wanni dubbatamu kun qabxii nama hundaatiif deemtu nama bakka rasuulaa bu'ee biyya bulchuu jiraatu yoo inni waan gaarii nama ammare akka amrii isaa tana fudhatan jechuu yoo inni waan gaarii waan haraamatti nama ammare moo irraan fudhatan khamrii dhugaa waan hin fudhatan salaata dhiisaa waan hin fudhatan irraa waan gaarii yoo nama ammare moo irraa fudhatan qabxii jahaan kanatti kenne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam qabxiin tun jahaanuu isaanuma qofaa qulqulleessiti maal barbaada rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara tana isaan ijaaranii sadarkaa heger utubaa amantiin islaamaa irra dhaabattu isaan tahuu godhan isaan kana qulqulleessanii ol fuudhanii sadarkaa heger islaamni irratti ijaaramu godha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haya waan hagana gayu kana hojjanne galanni hoo maal mindaan keenna maal fa in waffaytum falakumul janna jedheen yoo waan an isinii hime kana guuttan rabbiin jannataan galata isinii galchaa jedhe yoo waan an isiniin jedhe kana guuttan galanni keessan jannata jedheen galanni keessan heger hujii sii kennaaf heger angoo si kennaaf heger bulchaa biyyaa si godhaaf heger ministeera wahii si godhaa miti dubbiin achii miti adunyaa miti jannata jedheen dubbiin jannata eenyurraa rabbirraa yoo ammoo kana keessaa waan tokko cabsitan hoo womaa ammallee gama rabbii keessanii deebitanii yoo fedhe isinii araarama yoo fedhe itti isin qabee irratti isin adaba jedhe walii galtee kanaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata ifii qulqulleessanii sadarkaa bareedaa tokkoon gayan
namoota akkasii ka waan hojjetu hunda ammoo jannata rabbiitiif hojjetu ka waan hamtuu hundarraa fagaatu ka amrii wal hin dinne wal dhagayee wal jala deemu santu amantii gadhaabuu danda'a eger santu amantii gadhaabuu danda'a nama namuu yaada fi kennatuu miti jannata jedheen galanni keessan garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo dubbiin xumuramtee isaan hajji irraa gala deebi'an waan jedhaniin akkanaan qofaa keessan isin gadi lakkisu nama isin wajjiin ergaa jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama isin wajjiin erga jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni inni wajjiin erge sun eenyu maaliif sahaabaa hedduu san keessaa nama san filate maal hojjate ammoo namni sunii yoo rabbichiin nu eege barumsatti aanu keessatti baranna wallahu subhaanahu wa ta'aalaa a'lam